Урматтуу Ош, Жалалабад, Ноокат, Өзгөн районунун тургундары, эгер сиздер үйүңүздөрдө мына ушундай кооз кылып травертин фасадтарды жасаткыңыздар келсе, фасадный фирмага байлансаңыздар, сиздер болгон үйүңүздөрдү көрсөтөсүздөр. Усталар, травертиндер, лесалар бардыгы ушул фирманын өзүндө болот. Байланышасыздар, байытуудан десеңиздер, дагы арзандатуулар болот. Анықтан байланышып, үйүңүздөрдө мына ушундай кооз, сапаттуу, мыкты кылып жасатыңыздар. Көрүп турасыздар, мына сүрөттөрдөгү бардыгы ушул усталар, ушул фасадный фирма кылган жумуштары туугандар. Анықтан көрүп, агаларыбызга байланыша бересиздер. 55.500? Мына саны 55.500. Эркек торпогу менен окшойт. Торпог эркек экен. 55.500 болду дейт. Буга канча болду ака? Качадан болду? Качадан болду? 50дөн. Налдагы 40тан болду дейт эко. Алда эко 50, бул 40тан болду. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын каталуучулары. Бүгүн 9-июль. Качадан болду? Билбейбиз ака. Качадан болду? Билбейбиз, четелегенде. Сизден бака? 9-июль Өзгөн базарынан сатып алынган реалдуу бааларды көрсөтөбүз тугандар. Сатып алынган чыгып келаткан бааларды. Аныктан реалдуу бааларды күтүп көргөндөр сөзсүз бирден лайктан басып коюңуздар. Акырын бир четтен баштай беребиз. Коз алындыбы? Канча болду? 6,5? 6,5 дейт. Качадан болду? Кайердан деген 6,5. 205 эко. 205 болду дейт. Качадан болду ава? 12 жарымдан болуп калды. Мыналар. Жүртү. Тоюн алдык дейт. Тойга калдык дейт, тойга. Тойлор боло берсин. Качадан болду ака? 17 болду. 17 миң сомдон чоң. Пара дагы. Өзгөндүн Кара Шоронун. Мындай дары суусу. Бул дешевныйда деп коет, музык таттырат. Байтуу, өтө сонун. 20 сомдон литр. Акам уже 5 литр алып кетти уже. Югар маза алды жет. Бу баланы ham тарткан. 54 миң сомго саны алынтыр. Торпог ургач экен. Торпогу эми маза алып жүрөт, сенбиз го. Коз канча болду? 53. 5300. 73 болду. 73 миң сомго алынды. Козлар арзан чыгып атат го чота. 6,5 миң, 5300 дейт. Бүгүн не? Ичкере келсе кымбат. Алгандар арзан. 100 миң сомго мына саны. Торпог эркек экен, а? Торпог эркек экен. Чолду? Азыр ака. Ака. Саны канча болду? 70 болду дейт мына саны. Торпог эркек экен. Эко 150 миң сомго алыныптыр мына чоң уйлар. Ошондо 75 миң сомдон болуп калыптыр. 65 мынансы, мыналар эко 70тен 65 болду. Бука канча болду? Мына ала. 103 миң. Мынансычы? 85 миң. 129 болду эко. Эко 129 болду дейт. Эки бука. 83тен болду. Үчөтө келе. 83, 70, Накчеке 60. Ортада 75. 75. Bu yakta düzeltsen o bu. 48.500'ge alındı deyt mına konaş. Hayda. Ha işxana getdi bu. Kim sanbar hacı. Hayda. Kaç oldu? 63. 63 boldu deyt. Muhtar kaçıdan boldu? 30'dan boldu deyt urgaççılar. Aka siz kaç oldu? 30'dan. Ha 3'e 30'dan boldu deyt. Ha, bunacın uy kaç oldu ka? Uy satalып айтам. 85 mingga algan buna. 85 mingga algan ölem deyt. Kazarmandan algan buna. Kazarmandan aldım öyle deyt. Kaça suradı aka? Suravayattı. Suravadı dağı. Şunday suravattı. Vay, 10 ming arkasında. Жақсы. Beylerin arzan verdim. İşte et masımat bu yakta arzan eken. Arzan. Bu yakta 420 eken bizde 480 ettim var. Ettin bağısı. Ana. Kazarmanda 90 ming somduk. 90 ming somduk öyle deyt Kazarmanda. Bu yakta arzan eken deyt. 28 ming somga urgaç torpaq alındı buna. Tamam, alıp ketdi. Kaçadan boldu? Yaş ballar jeteli otursa bilmeydi ekan. Aka. Aka. Kaçadan boldu?
Bilmeyim de жетелеген mallar ekan. Çoğun aka? Satılmadı. Satılmay aldı. Kaça geldiler? 8 bin geldi. 8 mingga geldi, bermedim dedi. Kaçıdan oldu bu kadar? 45'ten? 45 arkası 35 değilsin. 35. Bu nasıl eken arkası? Kaçıdan oldu aka buylar? 54 60 ha? Kaç adam oldu aka? 80'e 70. 80 70 dedi. Semizde. Bayla aytkan men sana. Ular aldığı yer satılava. Bizanki de video çürük oldu. Ben klient bolup o zaman. Kaç adam oldu lan? Evet, satılmadı. Satılmadı. Kaçadan sıradı? Sıragan daha yok. 18'e suradı. 18'e? Vay. Kaç alındı utaylar? Ava. Kaç adam altaylar? 68 60. 58 60 değil. 58 60. Çoğun 60 eken. Kaç oldu ki? 67 yarım oldu dedi. Oho, nakta. Şüphelerge topla şüpheler. Kaç adam oldu ki birisi? Un çıkmay gitti mi bilmeyim de. Degem oyunca. Kaç adam oldu? Aka? 42'den. 3 eten geldi mi? 42 binden de alındı etme üçü. 53 bin somga. Bu nasıl böyle? Bu nasıl eken? 53 bin oldu. Bozu kaç oldu? Ha? Satmadı mı? Kaça geldi? 7'ye suradılar. 7'ye sonra da vermedin dedi. Sen bize gel bırak, sen gel oğlum ben. İşine bakın, sen bize gel bırak. Bu nasıl kaç oldu? 40 bin somga alındı dedin ondan. Kaçıdan oldu bu kadar? 60'dan oldu dedin olar, tekiz. Bozular kaçıdan oldu? 6,5 binden. Bu kaçlar erkek? Erkek. Erkek kozlar 6,5'dan aldım davranışları. 40 bin somga aldım tırnağı. Uğraştık bak. Eko 105 bin somga aldım dedin Eko bunacı. Kaç oldu aga? 41 bin somga aldım dedin bunacı. Kaç oldu kam? 7 bin somga. Erkek mi? Baba. 7 bin somga aldım. Kaç oldu at? 116 var. 116 bin somga aldım tırnağı. Yaxşı. 66 bin somga. Tuyelek kunacın. Semiz eken. Kaç oldu bu kadar? 35 bin somga oldu. Kaç adam oldu kunacınlar? Satılmay kaldı. Sırada var. 30'dan sıradı. 30'dan sırada vermedik değil. Nasıl sağa? Tay kaç oldu tay? 23 87 yarım oldu tay. Bu kaç oldu kunacınlar? Oga. 75 77 değil mi? 72 yardım. 70. Ya ulan kaç oldu? Kaça kaldın ayttık koy? Kaça kaldın? 1000 kaça düz? 400 ha? 2400'e alttırım. Valla des. Ehliyetine böyle alalım. Ha, hayda yemem. Bak Ehliyeti tutacaksın var arap. ki biz de böyle olup takılalım. Kırpok. Kaç oldu koy? 12.300 oldu dedi. Kaç oldu ka sanoyu? 73 mi somga? Na sanoyu aldı. Torpok uğraç çık şeytan. Uğraç. 45 alası 41 yarım. Alası 45 oldu. Kalan 41 yarımdan tıra geldi. 41. Sanoyu kaç oldu ka? 58 mi som oldu dedi sanoyu aranızları. Şundaylarını alsanız arzan öyle. Buna çoğunu alsanız kımbat bol odat. 91 volt. 100 volt. Ona yaxşı da. Kaç oldu aka? 19.200 oldu. Rahmat aka Allah razı olsun. Buna beyni 95 bin somga aldıdır. Öte semiz eken biraz sonu. Yaxşı aldıdır. Buna buqanı şokora oxşaydı. Qap bilan orib qo'yib turgan. Shuningdir aytib qo'yinglar. Şok ekan deb. Nega o'raydi buni o'zi? 80 bin somga alındı deydi. 80 bo'ldi deydi. Bunlar bunday original dürbüler. BPS 1050 degan dürbü geldi. Satılatgan. Az kamera taşını tapaytam buna. Ko'rsatib qo'yaylik. Emes tura kelmay qoldi shundan. Qancha aka bu? Buni 10 ming kam oldu. 10 ming kam bor. Bunday
Kojun emesinde yedişi menen. Tumaniye de var. Ha, Tumaniye de var dedi. İçinde mına diyordu. Görüp 10 bin dediniz mi? 10 bin son eken. Nasıl? Bu 8 bin. 8 bin son. Orijinal bu da. Bu da sayızlık. Sayızlıkı. 8.30. 8.30 deydi. Emes kamerani toştan koyup aytam da, mına emin kıştan koyuldu. Bu kança aka? 8 dediniz ha? Nasıl sumkası mı dedin? Nomer aytıp koyayım mı? 0779 42 87 65. WhatsApp var. WhatsApp şurada. WhatsApp svяздан дагы байланышып, дүрбүз дегендер агаз менен байланышып бересиз. Жакшы содаңыз берсин. Жаңасы 100 миң сомго алынды дейтин ал. Алып тур 100 миңге. Жакшы. Жакшы экен. Жакшы алыпсыңар. Тақсыр бұны арава қанша екен? Araba 6500'den 6000'den. 6500 деп 6000ге берип атат дейтин арабалар. Akır 7500'den. Айтты, Ақыр. айтпадың ба ішті? 7500 деп 7000ге берип атат дейт. 5000'den 4000'den 5000 деп 4,5 берип атат. 4,5 метр дейт. Курс 6000'den 6000'den. курс төлөйт 6,5 деп 6000ге берип атам дейт мына. Orokta 1500'den. Getmeyin 2000. Diska getmem. Diska getmeyin. Diskadan jasalgan oroktor. А, мына бу. 1,5 миң урок мына. Eskiden şapkasından jasalgan. Ocak 2,5'da 2000'ge verem. 4000'den 3,5'e verem. 3,5 миң. Grabilder 250 сомдон экен. Номер айтып коюң. Номер. Ömer 07 24 63 04. Байланышып берет. Байланыш. WhatsApp'tагы бар. Бычактын, балтанын корозору келиптир. Буларда көрсөтүп койлу. Бычактар кандай болот ака? 10 euro. Ha. Kagazı şifro da bak. Kaçadan ne kabul? 500 som. Nerede salgan? Nerede salgan? Fabrичный завод. Ha, zavod bu var. Fabrişli. 500 somdan değil. Koy soyğanı, mal soyğanı da aydarı. Aytı olur. Ha, 500 somdan değil. Altan. Aydarı arkasında baspa yeme. Amanı turist. Ha, Liboy kırkat dene. Bardık bıçak. Ha, boltu mana. Ha, balta. 1964. 1964. Soyuz. Bunlar pozot jasap koysa sonun la. Taşdet. Nalam şimdi. Zver bolup tur. Mana ko'rokkalar bor mana. Qancha ekan? Bunlar kaç aka? Balta. Bolta 2000. 2000. Nansızlar? 1,5 ming. 1,5 ming. 2000 1,5 ming deydi. Şol 200 so'm. Ha, bunlar kichiklar 200. 200. Çoğu 500. Bunlar arazları. Lezba ekenda buna. Qog'ozi shifro datdimilar. Aka qayerdan topamiz endi buni? Ha? Qayerdan topamiz adres? Shu yerda. Ar Malbazar sherga keletgan. Kelib pichoq balta tan topib berasizlar. 63 ming so'mga olindi deydi buni. Bunan mı aka? Bunan. 85 ming so'mga oldim deydi buni alapti. Yaxshi olib turmi? 85 ming so'mga. Malga ishga mine bera turgan. Oldi ekan. Mana shuni aytganlar, bugun biz Özgön bozoridan sotib olingan real dubalarni tartib ko'rsatgan harakat qildik. Sunush fikirler bo'lsa kommentariya qoldiringizlar. Kanalga qattiq o'tingizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.